midang Paul dang te ramtana thei patop lo thok to le thei patop pangai to na zongsong lo seng to thin tu te chelai le der Mizoram ti chiat vek tum tu ti chevek tu anga in pu ngar mai le chumi ina na tak tak midang be na ina a khin chwa thil chu tu na kan boi pui mek CBI chung chang hin ka hretlat ani Mizo le mizo CBI ti te enforcement directorate ti te mo in chui tir tum ngata in be ngat te hi pum pelata na tha amai ro chu sarkar lai party berin atir phata tangin leng pui ram IAF Indian Air Force ne na hral chung chang hi politics khel na le party dangte beinan an manga lunglian puin ep tu party te an vom renga leng pui airport Indian Air Force ne na hral tuma an bei lai tangin assembly sessiona tuna leng pui airport bula ram hral tak chung chang hi party dang beinan an mangtrana war takin sarkar lom to ten beya house leader chief minister pechon in assembly house a sarkar ma sahun laya corruption lian tak ti tumna sum tam tak ei tumna anga ngai thein asoi chuaka anga ngai thei ti chu kan pumpel dewani anga pu ti po di kanga angai thatu zong tan ngai dan dang siam theini lo hrim asoi dan kha engtinge soi kan ti chuan MNF sarkar in sang ni som pakwa no objection certificate an lo pe ti te leng pui khotlang khuan hria sen thina urngotin ka ring ti te aman atam khopa ram cheng vai bel se zani le somli pariat chu avalok don ve o alok pui tu te an omangem ti te ril ruwa omani tiang chin sarkar lom to te natakin diklo taka sum ti ching penale diklo taka khulai ram sal na tur boy puya apua chuta chuan enge soi kan ti chuan kan han hre chuaka e khai he hi thau lo mai tin captain a beyan sin kan da tani atiani social media lam zonga MNF sarkar an bei zuya diklo taka sum eya ti ching pena a nasa taka corruptiona khatianga ti tum na man ruwa ta na khuthil ku manga an bei nga la ni tin chief minister advisor puti bi silal ven chungan sarkar lo om to MNF le congress te airport ram thala le IF te ne na ram thal chung changa na satakin a bei zui boka thu po war le ni kan la fe ka ni hetiang hianin assembly house a chung le apona assembly house me wa po ZPM hianin sarkar lo om to te beina ta na satakin an manga ep tu party ten mi puin thilom zian sia e ti in natakin an chang let lem lo tin politics a mani king puite chiat vek na tur le a ra rual vek tumna thin lung hi party dangin an pu ve lem lo ni na lang amai ro chu sarkar ho tu te ne na in thurwala nung thak in hia sakton na a theng ni nge ya langa hi tu na ya poi si vanal ruata kan journalist seniorin aron phorta a heta po hian ep tu party te chuanin trong pon la trong ve man lo he thil kan journalist seniorina aron phor chu khan ni som pakwat khat sang ni le som ni paru jing kara poi si vanal ruata article kan chiara mi puiten ngai to nan film po kan lamang ve man lo he mini la hian article chu ni vek hian tuk chu ne khama chief minister advisor in puti bi silal ven chungan ZPM office soi fia nga la tuma sarkar ma sahun lai eng kim ti fel vek to ani ti te ZPM sarkarin eng ma akhiat puilo ti te wartakin soya ZPM wa party wa karten nasatakin vorin tian chon MNF party chu sum ei ve tuma lo man le la lo khal thoi tuma a lo che a le khatia lo te khan beiron le ta chiam mai ni ep tu ten la che ve man lo reng
chút tiếng chuan party dang te che theyang berle drop theyang bera an vom renga wangin atopa thilom dan hi soifia ve te po nga ya chuwang chuan hetiang anga in pu reng mai chu adik love ti in heng hi chu sarkarin tulati ni le CBI te han chuitir se la ti in MNF party point press conference mangin thilom dan an soifia ve ta kha ani MNF party na satakin an beya khuatan chatuana tan ral lenan tuma tiang chi te thudik ni silo ang ve deuh si khoi ange mo chatuana tan ram thal theina dan chu om reng le mimal ne na LSC pe kani lo chuan Mizoram ram zong hi mimal LSC ni lo chuan lan li sa pek ve kani sipai ho pan an lo la to thin ram ven him na tan ram an lo lu to thin an lo la to thin ana kwer to thin lan li sangai zel Assam Rifles ram te po lan li sania chu tiang zelin hun sang apo lan li zelani ko khan point mimal ni lo chuan ko khan apo than wal rama po mimal ne na ni lo chuan lan li ve kani apulunga khal an lo tuma hanin ti te chu amaro chu thil niam lu tuk le zahthlâk ani moni le kan ti te poi soifia zel ngai khopin midang te beina nan mang box ni heng ti chu soifia po ngai lo tur ani aniam lu tuk ani phung lo in pu na ni phung pon lo amaro chu mi tam tak nan oi zel sia wangin soifia ngai tat khin ani chu wang chuan chu tiang chuan soka lo om to te an be ya chu ti ani chuan lo thei loin CBI te chuya thalom ni tin MNF party point an chuata chu ta an chua vele chuan nge lo thleng le kan ti chuan CBI FIR thelu dan in zirtir na te min vom khum le ta ni thelun ro se tin thelun nge ro se tu te hian tin anorin min nor le ta zoka MNF akan ho tu te ro chon uluk takin ngai tu nan senga CBI ne na general consent pek le lo dan zong te chu kan soifia tam to hei po hi chiang lo kanom takin han soinon leila police sim hi state subject ania constitution chuwang chuanin Delhi Special Police Establishment Act DSP Act kanti 1946 noidin CBI te kan soi mai te heng te chu central sarkar noi ani chuwang chuan police state subject ani wangin an du duin an ron tal ngot theilova state sarkar in phalna pek angaya chuda chuan sarkar lo om to te point CBI phalna an petrina chuta chuan police state subject ani miaw wang le an du duwa kan mi te an ron chin pharemo an du duwa har sanan ron siam sakemo mi fel fam kim bi kan ni lova hun thren khata te pe chuan mi thalo te pon lo om ve theya kan sarkar na tok te an ron haras asap tong te po mang taila an du hunun an ron haras akha thil rem chang po ani big lova chu tiang kara chuan sarkar lo om to te point condition omin CBI consent an lo peto thina anai vai deuh china chuan ni som panga thlasari le sang ni pahnia notification mangin ama pon oma soi loila thil hlui lutuk chu consent pe kani chuta chuan state sarkar noi thokte an sui don chuan state sarkar phalna lak ma sakanga yang tia dani chu sang ni pahnia train a ding ngar kan soi war lenge sang ni pahnia tang khan chu thupek chu a ding ngar state sarkar noi thokten sui don ani chuan Mizoram sarkar phalna lak ma sakanga yang abak chu anzale central sarkar noi na thokte public sector undertaking noi thokte chu an du chuan ron sui thei reng prosecution sang son ngai lo chu thupek ding lai sang ni pahnia tang khan ani chonga ngar sang ni le som ni pathum thleng sang ni le som ni le pathuma ZPM sarkar lo piang limin December ni som ni pariata chu ding lai thupek ding lai chu ti dang lama chuta ti dang lama chuan khwa khirna tel talovani khwa khirna tel lovin Mizoram kha CBI jurisdiction an power an exercise theina area aron hlip ta aron hong ta chu war tak point soyani amai ro chu chu Mizoram sarkar ina phalna khatia aron an hon zaw ta ka khan central sarkar point notification February ni som pakwa sang ni som ni palia ti chuakin Mizoram pumakha CBI te thunei na an jurisdiction le an power an exercise theina area ni ti notification mangin
19th February sang ni le som ni palia aron nem nget zui ani amai ro chu central sarkar ina he thu pek Mizoram pumi CBI thu nei na nuaya omta huam chunga rin lo ni ta ti aron chho atanga khali le ni som palina June ni som ni pasaria Mizoram sarkar chu notification tharati chuak le a state sarkar nuai thok ten chui don chuan state sarkar phalna lang ma sakanga yang tina da let le a chu sang ni le pani atanga man reng sang ni le som ni patum kum top thlenga man reng kha ding lai kha ni reng angaya che alet le ni criminal law pathum man wangin notification thar chwale ngaya CBI director lekha ron thon anga chhuani tia oma criminal law man awanga chhuanon le angai chan chu IPC ka BNS te chu zia lo lo ngai ta a CRPC ka BNSS te thak lo ngaya Evidence Act kha BSA te thak lo ngai ta a chu mai chu ni CBI na a format ang chia chia chhuani ti te hi chu do than ti hi ka khe deu thina adik lo a format an ron thon le tu na sarkar notification a chu thar ber poi ai nang chuang reng reng lo thu dik lo hi kan soi thina Mizoram sarkar chuan adu phot chuan Mizoram pumi CBI thu nen hnuaya ada thei alo da zuk to renga December tha tin CBI te chuan enge phalnan ma mo chin kan ti chuan central sarkar noi na thok ho an ron chuya Mizoram an ron chet te kha an ma mo to kani an ma mo na china an ron chet theina tur kha keini atanga an be sei chu ni abak pek chu sarkar thu DSP Act section 6 kha ani la chiang lo tu chuwang chuan in thudik lo hi kan soi thin chuwang chuan Mizoram hi CBI jurisdiction area tuna hen om talova an area an power an exercise theina area a om talova chuti ni chuan tu emo mi thanem ngain FIR thelu ta se an ninan ngai dan tura chuan an jurisdiction ani lova engange kan jurisdiction ni lova cognizance kan la kang ti khangai dan om the ni tun thil bi gai roi chuan defense ministry lam sum kai noite ni wangin cognizance an la miel thei bok FIR be chanin chuti ni lo pe chuan in Mizoram crime emo thlengse tan thil twal thina te pok an soilar em tu emoin CBI FIR thelu che cognizance an la don lo reng case an register don lo reng an jurisdiction an lo an area ni lo nu let le vek ani to chuwang chuan ep tu party te FIR thelu ro ti khachu political ball ani mani loka an party chung in khoma an vice president in thathum chung ep tu te kan nga kanga CBI FIR an thelu lo chuan ma kan la ang atiani amara chu MNF party in uluk takin kan ho tu ten an ngai tua thilom dan zong zong an en hian CBI FIR thelu hi cognizance an la lo theya ati khot lai theya state sarkar cognizance an lo la mel ani pon prosecution sanction peturin state sarkarin alati khot lai thei boka kan ho tu ten uluk takin an ngai tua an thuro nangin an chan lo khana tu na hena chuak ta ne CBI a case pek hi allocation of business rules Mizoram sarkar department sang chan in semna CBI ne na indor na le CBI ne na thu boy pek hi vigilance kutani vigilance department chang tu chief minister ani maya tichuan CBI FIR daira thelu tura min du ngoi lai khan thelu sela anin cognizance lo la lo sela emo heta lo ti kwali la emo planom lai khan an chan lo khana tu na hian chief vigilance officer complain thatak mai kan legal board vice chairman pulal pian fela chong thuin a thelu ta a complain a chuan khulai thil dik lo om zong preliminary notification chuani taka social impact assessment exam na order approve ani dante asum pek chuadan ram nei tu ni mi alo hne na direct a sumpek chuani dante tin ram in hlan chon le in le dan ni soi chung changa thil dik lo dan mi ta tanga fel lo om zong te legal matters zong te chip chair taken complaina zeluk ani tarlan ani so chief vigilance officer CS ne na copy thelu complaint thelu representation thelu chu DZP ne na a copy po pek fel le thap ngalani tuna chuan sarkarin
mumal takin an receive ta receive sil an sut khap eng tin nge an process don kanen don ani voina hian voina tang hian Council of Ministers sina CBI ne na thelu an rel nge Council of Minister meeting zone nuwa an rel zo nge a eng lai ber nge kan la khe thiam thei lo tu nan rel dan khan thu chu tang chon chiang lo te nuwa ya Council of Ministers me win rel ani don chon eng tinge Chief Vigilance Officer a khan direction an pek mai lo eng tinge FIR bok chu tian tum le proper channel om renga an tum tak tak ani chuan ani lo le Council of Ministers sina ZPM Media Committee Chairman in FIR thelut se ti te chu Council of Ministers rel chi emoni don le party rel tu nei don lo mi lo rel don po ni san le amaru sarkar na fongchel tu an nia FIR thelu ngai reng reng lo proper channelin eng tinge Chief Vigilance Officer a instruction an penga man la mai don lo Vigilance Department in le chu wang chuan FIR thelu tu rimin du ngoi ngoya an duai thukin kan check ta a ka soyang khan mizo le mizo in suitirte in tivak vak te hi mizo ril rupa ngai pu chuan kan thre thina party dang hi chuan kan thre thin marus tu na hianin an mani zogina an chau chua an norlui tlatawang le party dang te beinana an man tlatawangin party dang ten chuti takalung lian pui pui min vom reng si chuan kan in ven him ve ngai tin lo thei loin tu nen CBI kal don ta ani Chief Vigilance Officer ne na MNF party na representation na thelu hi an process lo ani chuan mizo mi puin kan thre don tho tho an process ani chuan dan dik lo taka ni som sari lek chungalan acquisition process zo felvek thei tura approval petule instruction petu zong zong te an laron lang don ani chu chuan an tuarang ani chuan an chau chu ani an nor chu ani tlatani